Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Lekker Stylist. Don't get that king link, of course, na Xigaza Mondays, na a new location, of course, le Ubuntu Kraal. Yeah, so the artist le Rambuin officially, as you can see, kwalano, ashona agora na vo DJ Mumba, na ushama combo. Vo Gashmir and Speakery hi nga heli kwalano, of course. Papari lano yena a yi ediwa ka ti-artist leti, of course, a ti ri karhi ti pfula ndhawu le Ubuntu Kraal. So un'wana nga va kha vutisa ku why ni nga ri ku ndleni ka video. A ku na reason, guys, a ku na reason because tifayile a ti nga ri kona. So loko tifayile ti nga ri kona mi ni vhete swi vona ku na red flag because yi nge swi ri ku trendeni if event a yi ri a success. Ma swi kuma yana mhaka leyi. So of course hi ta hi kha hi nghena le hi vona ku swi fambe njhani. Of course hi sungula hi setup. As you can see kwalana a setup a yi ri kahle, guys. A ku sasekeni swinene tanihileswi mi swi vona na ndhawu kahle yo saseka. A lwela ntiyiso, guys, ndhawu yo saseka ku lwala ntiyiso because as we can see la ku vekela matafula la like 1 2 3 matikulu mo tala ngopfu. Ndhawu yo saseka ku lwala ntiyiso. Alcohol, as you can see, vana va hi stokini a byi tele byala hi leswi. A byi tele swinene, as you can see kwalano. Ku ri kahle ndeni lawa matafula. So hala ndzhaku hala hi kona la xiteji xi nga kona, hala sayiti leri hi nga ka rona hina. So xiteji xa kona hi lexi, so i opposite. Matafula mara hala kun'wana, then xiteji xi va xi ri mahlweni ka wona, as you can see kwalano. Even then, of course, hi vheta hi nghena ka ti-images hi ta hi kha hi conclude obvious lani ti-images na tona. Hi nga sungula yini? Hi nga sungula yo fana leyi. Reason yo va hi sungula leyi, a ni hi kota ku va hi vona ti-open spaces. Loko za ku va na ti-open spaces swi va kha swi hi nyika a direction yo hi ya kwini. As you can see na la loko hi kha hi languta ka background wa swona ku there are too many open spaces which suggests ku ri a wu nga va na vanhu vo tala. A ni ho ya mahlweni. Okay, hi kha hi hindza na laha a swi vona ku na many open spaces, as you can see na kwala. Okay, wa yi nga hindza. Okay, na laha hi leri tent lera VIP leri la ka left la, as you can see. And then laha endzhaku ka vanhwanyana na vona ha ku vona ku na vanhu. A swi vona rin'wana desk leri le ndzhaku le a ri na vanhu. So leswi va kha swi hi kombisa ndhawu ku a yi ri xinjhani. Ma yi kuma yana mhaka leyi. Hala va nga languta kona hi hala xiteji a xi ri kona. Ma yi vona yana mhaka leyi. Va DJ Mumbi lava la. Okay, vona va DJ Hendzo va ri kona. Okay. Okay, hi kha hi hindza na laha VIP tent leri ya la ndzhaku leri a na ku mi komba direction ya leswi ndhawu a yi ri xiswona before hi kuma a view kusuka le henhla le xitejini. Without wasting more time, of course, crowd leyi a yi ri kona hi leyi kwale. Yona view leyi nga yi kuma yo va yi khata loko va khata crowd. Se ku hava ku va nga ku va khata crowd va nga yi khati hi helerile, guys. Loyi na ta VIP tent leyi a swona ku a yi nga na vanhu. It's very very clear kwalano. So vanhu va kona hi va lava hi va vonaka kwala swiri. Ma yi kuma yana mhaka ya kona. Hi vo vanhu va kona la. The-artist hi nge ti hlaya leti a very very swi kombi na ti ri ka a mini VIP section. So so leswi nga endlisa swona. So judging by this crowd, hi nge vuli ku event a yi ri successful. So maybe i mhaka i January a ni tivi. Me guys mani ni nga swi hlamusela xinjhani na mina very very kumbe xa hi timhaka to a ku ri January. So vanhu a va na mali ende leswi swi twalaku. Ma yi kuma yana mhaka leyiwa. So hi nge judge based on this event because a na ku ri January. Vanhu va nga se va na mali vo tala. So I think xa best hi nga va kha hi langutisa event leyi taku because ni vone ku ta kha ku na Hosingove Mr Post na Xongi Rhangani. Se mara crowd leyi nga ta va yi ri kona hi yona yi nga ta seta a standard phela laha nga ta kha ku na Xongi Rhangani na Mr Post. Because if mo kuma ku va ku na vanhu mara va nga tala ngopfu swi ta onha because swi loko se ku ya ta a smaller artist crowd yi ta tlhe yi ya hansi kambe because swi ya hi ku yimani ka tin'wana ti-events based on ndhawu vhele.
ma hi kumela mhaka leyi a swi fanele phamsa ku tshama ku tele mara laha ku ta va na ti-changes hi timhaka ta sweswo so first event a swi very very clear guys a ku nga na vanhu ende loko a ho va kuma ku ri palms ku ye the same artist a mi ta kuma ku vanhu a va ta hindza lava nga laha ma yi kumela na mhaka ya kona so hi sweswo ni overall leswi nga ndlisa swona le Ubuntu Kraal a ku nga talanga a ku nga na vanhu in other words to be honest ku ya hi reputation ya Xigaza Mandisi nga ku a ku nga na vanhu a hi vuleni tani ku a ku nga na vanhu ku ya hi reputation ya Xigaza Mandisi hi leswo Mano,